Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bagabo bo mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza baravuga ko bababajwe no gusanga abagore batatu bakoraga akazi k'uburaya bapfuye baryamye muri rigori, nubwo batabazaga inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zize zitangire iperereza. Ese aba bantu bishwe n'iki? Ese kubera iki basanzwe muri rigori bapfuye? Ese uno mugabo yababonye avuye he? Ese kuvuza induru bamutabaye? Ese RIB yayihamagaye yaje? Ibyo bintu byo tuje kugarukamo ku makuru yacu ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Muhaye ikaze ku Kidasamura TV, kora subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse uyabonere ku gihe. Nanone nge mugiye kubana mwana makuru nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Turongera tuze kugaruka mu karere ka Nyabihu. Ni mu gihe mu karere ka Nyabihu abaturage bahinga ibirayi. Murabizi ko Nyabihu ni ahantu hakunzwe kumvikana nko guhinga ibirayi. Ni mu gihe ibirayi byabo babihinga ariko bikagerageza kubora. Ni mu gihe hano turi mu isoko rya Musanze aho twagiye kureba koko ko ibirayi bibora. Ni mu gihe abaturage batubwiye yuko ibirayi biraza ariko ibyinshi biba byapfuye. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho nitwurenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Muhawe ikaze kugira ngo dukurikirane n'ibiganiro byacu, ariko reka duhere mu karere ka Kayonza. Reka duhere mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare. Bamwe mu bagabo batuye mu murenge wa Kabare mu karere ka Kayonza basanze abagore batatu bapfuye bakoraga umwuga w'uburaya. Umwe bamwitaga Korodina Uwamahoro, undi bakamwita Kararisa Uwimana Imaye Kararisa. Umwe yari afite imyaka 28, undi yari afite imyaka 35, undi yari afite imyaka 48. Bavuga ko bishuye mu mwuga w'uburaya kubera ko ubuzima bari babayemo buciriritse kuko baburaga icyo kurya, ariko twatunguwe no gusanga bapfuye. Rero aba bagore icyabishe ntikiramenyekana, gusa RIB yatangiye iperereza kugira ngo bamenye icyabishe. Uno mugabo watabazaga yatabaje ubwo yaravuye ku gasantere gufata agacupa, arangije aca mu muhanda abasanga muri rigori bapfuye. Niyo mpamvu yahise atabaza abwira ubugenzacyaha RIB buza butangira iperereza. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye gushinja uwitwa Korode Uwamahoro kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo kuba abantu bapfuye. Impamvu yatangiye gukekaho iki cyaha nuko nimugoroba bari bari kumwe mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba. Bikaba byarabaye ejo ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ibi byabaye mu masaha ashyira saa 8 z'umugoroba, nibwo bari bari kumwe. Ubwo n'umugabo yatambukaga nibwo yasangaga imirambo y'aba bagore muri rigori, nibwo yahamagazaga ubugenzacyaha RIB. Ngira ngo nuko nguko byagenze. Aha hari mu karere ka Kayonza. Reka tugaruke nanone mu karere ka Nyabihu. Mu karere ka Nyabihu ni mu gihe abaturage barenga 2,000 basaruye ibirayi, haboneka indwara isigaye irya ibirayi ndetse bikabora. No kuvuga ngo iyi ndwara ntago no kuvuga ngo abantu bajyanye n'ubuhinzi cyangwa abantu bakora ibijyanye n'ubuhinzi, murabizi ko hari udusimba tujya dutera ugasanga nk'amababi y'ibirayi yumye, ugasanga nyine ibirayi byaboze. Bivuga yuko ni indwara nshyashya yadutse mu birayi irabirya. Ubu ngubu bakaba bari kurira nk'ayo kwarika, bivuze ngo bari mu bihombo biteye ubwoba. Ni mu gihe twatembereye mu isoko rya Musanze kugira ngo turebe uko byifashe, nk'uko ngiye kubashyiriraho amashusho cyangwa amafoto yo mu karere ka Musanze hazwi nko ku isoko rya Musanze nk'uko mubibona. Ariko murabona ko mu isoko ibirayi byo bihari. Ni mu gihe bamwe mu baturage cyangwa muri bamwe bakorera mwari no soko bavuze ati ibirayi barabibona ariko ntabwo bakibona nk'uko byazaga mbere. Ni mu gihe ibirayi rero tuhita tujyana nuko byiburiye, mu gihe murabizi ko Musanze niho hantu hava ibirayi kandi niho hantu bidahenda. Ni mu gihe ikiro cy'ibirayi cya Kinigi cyaguraga amafaranga 400, ibirayi by'umweru bikagura amafaranga 350. Ni mu gihe rero Kinigi yageze kuri 550, ibindi nabyo bikazamuka bikagera kuri 500. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Murakoze rero kuba mwakurikiye Kidasamura TV. Nimba rero bwa murigize ku nomero wa Kidasamura TV Rwanda, munyarwandakazi, ndakwibutsa gukora subscribe ugakanda ku nzogera ukajya ubona amakuru uko bwije nuko bukeye. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi.
turazogaruka mu karere ka Nyarugenge ubwo habereye impanuka abantu 3 bagapfa abandi 4 bagakomereka. Rero duhure mu kiganiro gikurikira kiri buze gutambuka mu kanya saa 10:30. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibaho ubuzima buzira umuze. Nawe wifuza kutugana cyangwa uramutse ugize ikibazo cyo gushaka gutanga igitekerezo twandikira